Ekokota loetop nesangetakinos Ekokota ona popoko kekere kaneko kide ibore ya jala kia poko kia lakara etop nesiswama inu kanwa inu munu maikarito mnangon lo adawi jana kiniate keri kanioteso ochori mongin nesbiane buzo kintetope puchiti papa puchino nedabo jala ki usuko kalo ama mailo atubuno alaijo karamoja elakara so yala mo obo unenete enta salamita ngekto radio no ameke je puchiti nada ala karikare top salamita esiloi kako gongu noi kere joge ni baro kere e music de la kareto ngakere jaka banga opuna kere MTN ibore kere entertainment je vai paje na ditunga ngiro arama keselote apo tuirio ngeta luwe gelegela imoriaritos MTN Uganda Pepsi Greenworld yakabanga ka 6 nepeka chila enterprises Angetakinos nepeka etop kanwa eno munom ika rito manango lo adauti jana kinete kuna their business akere yala masitu ngano chori mongi abre na supporting a Greenworld I supporting a Kabanga anyango chitube Ainapeta e program lolo Ekokota ido shock up Greenworld mamule buso igeni kesi kino sele metunga emina situnga Greenworld iponele jono moy so akora nga Ainapeta kera buna nga jauta ijana kesne ringare yengane la ijare kumesika so agea unine egea unairimo tonilolo ipedo atukun aokota apa intan akwata ngono keda kaisaka so ilos kwana aitoso mangun ayiwara angaleuno tuna para na lolo etametu vere lolo ikompare nga yo keda para share no ko basu ngabe pote ke sa supporting de lo sa somana keda so tela kian nesalakara kanue pone lo apotu apoko keja unatar kesi kotomo soko nilwe gelegela lo apotike spedio kisabiti kalo apotu media unos aropeto piketwa aropotipa kwa kosi imuratos MTN Pepsi Akabanga Chila Enterprises so di 6 kera rastoma lo chambo so pakera so amorata kera tekere isiala mikiti so tumo lo chambo lo pakere to tiri era chamu ni duchine ebu neto na ngitike salibe ko radio balaske speto alibe television ko balaske speto TV is yala maso do ibisa inko na ipedero kuna pokokosa apoto waramaka isiala ta pupo kone abuo jala kinata raibosho ni pejo kintai kere churosi kala karana epol Top radio nese radio lo soti kaneo kidena o Uganda ido ima medio pever lo irere kinta usiepikeda ido kwangene TV East nesda bere egiruntori kwa milo kide na o Uganda kere Godfrey Ojore TV East Katakwi